na musidɓe julɓe tedduɓe haray aren e o darsu meɗen nde windande men sengo kasira nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gurdam maɓɓe ɗan eno ɓe wuriri noon ko ɗum wiyete sira. eyi haray musidɓe julɓe tedduɓe sen ari ɗo e nde windande ɗo hiɗen wawi ƴettude ɗo naforeji hewɗi. en waɗi ɗo mulahaza muhimma jiddan tasakuyeji molanaɗi moole e nder koko jannguɗen ɗo, kono en ñoggay ƴetten jowi fiyen wawmanditade embere kolli jungo, embere kolli jungo fiyen wawmanditade. musidɓe julɓe tedduɓe sen daari ɗo en wattani hakkil en lasindike en luggini darɗe e miijo en taway nelaɗo men naam bisimillahi rahmani rahim en taway nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe lorrama ɓe tampinama makkatal mukarram tigi tigi on musidɓe julɓe tedduɓe en taway ɗum ɗo no yurme. nelaɗo ɓe naɓi goɗɗum e feeka dina tenti makkatal mukarram kaɓe jeeyaɗo. allahu akbar. Allah na musidɓe julɓe tedduɓe haray toɓɓere aranere nden nafoore ko atteɗen ƴettude ɗo ko hollugol en nelaɗo ɓe lorrama, ɓe soñjama, ɓe tampinama, ɓe ɓiƴama vraiment e feeka ɗo dina makkatal mukarrama tentini makka. kono na ko adi wawi koko sakkiti ɓurnaɗo tagef khatamul anbiya wal mursalin timminɗo annabaɓe e nelaɓe wanno ɓe wirata no khatamul anbiya'i wa imamul mursalin. wallah sayidu waladi adama kohojo ɓiɓɓe adama kono en yii ala ko heɓortani. nam ɗo e ñande ɓe udditi makka no certes kono mo muññike ñande goo o moosay wolof on sénégalais ɓe ɓeynay kumuñ muuñu kumuñ muuñ. nam allah subahana wa taala kan kadi mo innay e alqur'anul karim wondema inna allaha ma assabirin. nam ɗum noon so daariɗo nelaɗo sallallah alih w sallam e leeso mo atteɗen tirde ɗo en taway nelaɗo son jama fi kadina tampinama. ko honɗum an wawɗa joni an oɗo julɗo ka dina ma ko ɓoyaɗa lorrede, ko ɓoyɗa tampude, ko ɓoyɗa ɓillade, ko ɓoyɗa wasude, ko neɓuɗa sonjagol fannin a sertali e ka dina ma ko alqur'an e sunna ko ɗi woni hikkaniɗi ma yeeso koye ɗi finata, koye ɗi ñallata, koye ɗi hirata, koye ɗi walotoɗa, koye ɗi finata kadi no wiɗen ka ara num ɗon.
hara yetto Allah subhanahu wa ta'ala no jari hunde fof fannin a perdali ka ɗo dina hara hay fusi a perdali Abu Zarri way nayno fa innal makhruba man khariba dinahu ko bonira ko mo dina mum bonire ɗum wa innal masluba man suliba din ko woni jattaɗo ko jattaɗo dina mum ɗum noon musidɓe julɓe tedduɓe haray toɓɓere aranere nden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe lorrama e makkatal mukarram ɗum no jeeya e toɓɓere aranere nde tireten ɗo ko dat watteten hakkille ɗo ko yi'uɗen ɗo tawiɗe wawi ɗum nafitorde ko on tigui ɓooya soñjede yo tamo e dina makko kan yo jogito nde deftere Allah yo jogito sunna nelaɗo nam toɓɓere ɗimmere nden musidɓe julɓe tedduɓe ko fameten e o darsu no jeeya e leeso mo tiraten ɗo en taway Abou Jahali ko buy wonno neɗɗo naɓitiɗo neɗɗo tembesejo neɗɗo naɓitiɗo aaden tembesejo hari Abou Jahal no wiruɗen ni hari sen daari ɗo en tawi ko aden naɓitiɗo wonno aden tembesejo mo wonno aden yawitiɗo haaju kano ha Allahu akbar wona ko adi wawi koko sakkiti na ko adi wawi hari mo hooli mo laami Makka waɗa ko faala nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon haray ɗum ɗon no jeeya e toɓɓere nde waweten yiwde ɗo en tawa e musidɓe julɓe tedduɓe lamɓe ɓooyi bewde innal insana la yataga an ra'ahu stahna laamiɓe alɗuɓe ɓooyi bewde ka hori leydi ɗo ndaare Firaun ndaron Hamana e kono maɓɓe ndaron Karun multimilliardaire jo maɓɓe on ɓeɗo fof ko ni Allah halkiri ɓe hala kasan e jaɓata sa nani miskin ko neɗɗo mo ala dina sa nani faqir baaso ko neɗɗo mo ala dina wallahi allazi la ilaha illa huwa wona mo ala laamu woni wasuɗo wona mo ala jawdi woni wasuɗo baaso wona mo ala dalak labaɗo woni baaso wona mo ala galle labaɗe oto Allah bangal woni baaso wona mo jogaki rewɓe ɓe sifa mum ala woni baaso sa nani baaso ko neɗɗo mo ala dina Abu Zar radiyallahu anhu o wiyayno fa alam annahu la faqra ba'da aljanna wala ghina ba'da an-nar ya salam talibaɓe nelaɗo ɓe nelaɗo janne ni haala o wi kala ka wonɗa woni hiɗa waali woni hiɗa dari woni hiɗa jooɗi woni a dari woni a jooɗi woni a waali ya waɗu ka haqqille ma wondema ñande naatuɗa alijanna wo haray a serti e basal la faqra ba'da aljanna anda kadi ko marɗa jawdi fab ko laamiɗa fab ko jogiɗa doole foppo a luɓa ñande yiite jahannama wappi ka yeeso ma a tawa nde ñande la ghina ba'da an-nar ɗi konguɗi ko ɗi tafata neɗɗo billahi lazim ɗiɗi ƴettete ɗi waɗama aadem mo tawata ka aduna ɗo a ɗaɓɓay no wuurira yeru ko wuura nelaɗo no makiri noon bani adama on ɗo caaƴoyi ko wawa darnude keeci makko ɗin tun yonimo ɗo caaƴoy luqaymat nelaɗo maki kun fi dunia ka annaka garib aw abiru sabil nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam meɗen jogino ustasiɓe ɓe maake ustasi Moussa Ba rahimahullah
yo Allah yurmeɓe yo Allah yaafoɓe yo Allah naaduɓe aljanna tolkema Allah waawi jannude mari gandal mari hito jogii tawhid yiɗi Allah yiɗi nelaaɗo yiɗi sahaba ɓen yiɗi yimɓe moƴƴuɓe yiɗi diina Moussa Ba rahimahullah ɓe maaka eno nelaaɗo woni cernal cernaaɓe Allahu akbar ɓe maaka are jokken nelaaɗo wona baban wona baba ma wona bappa an wona bappa ma wona esirawan wona esirama wona kawan wona kawma si addi haray wona malu Allahu akbar are jokken nelaaɗo aren jokken nelaaɗo wona baba an wona baba ma wona bappa an wona bappa ma wona kawu an wona kawma wona esirawan wona esirawa addi hare addi mette addi gere addi diifugol toni addi wojjingol gite addi wakkitagol doloki addi vraiment non mi ɗon ko andude masa aqulu ma adri Moussa Ba wiyaray ɗum wona malal non wona malu julɗo tigi 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 ɗaɓɓaɗo on nde mi woni e wiide ɗo wona ko wiyata achadu an la ilaha illallah kon fof fewta funnange juula Allah wi laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakinna al birra man amana billah haka hattoy ɗon Allahu akbar na fewtugol funnange juula walla hirnange walla nano walla ñamo te ɓawi fof no fewtede wontirɓe ñamoɓe ko nano fewtirta juula wontirɓe nanoɓe ko ñamo fewtirta juula wonɓe funnange ko hirnange fewtiranta makka wonɓe hirnange makka ɓe wano enen ko funnange fewten Allah wi laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakinna al birra man amana ɗum on diina si tawi ɗum addi gere e hare e mette e joote ha e foloye sonko gonga Ceerno Ahmad Tidiane haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗum holli haray ɗon on haray jang walaki talli e nden ɗon nokkure komi nanayno ustasiɓe no maaka ɓe wuuri hafisahullah wa ra'a ɓe maaki ñande goo ɓe maaki Oustaz Souleymane Ningalande ñande goo waajano nokkure goo goɗɗo wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ar mo haala o haali hadis mawɗo goo immi dari ɓe inni ay min jamangini hi ɓe wi nde hoore an ɗo hadisi natata ɗo pay kun immi dari wi mawɓe awa on gaynali ɓe ndaari ɓe tawi si ɓe piikum pay kum sa rentake ka koso ɓe ñolata pay kun ni piggal maɓɓe heƴata e makkum o wi on gaynali si tawi hadisi nelaɗo nattaka hoore mon haray onon on jaari haɗaɗi walla ko sifa ɓe yimɓe ɗaɓɓete wallahi lazim tawhid diina si wo neɗɗo ɓendi e mum ko ha ɗon haray musidɓe julɓe tedduɓe yahen haray wiɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sonjama ɗum woni toɓɓere aranere nde laftorten ɗo ɗi monnu Abou Jahal tawi ko boyi o boninedi ko aaden yitiniɗo aaden maabiɗo aaden naɓitiɗo aaden tembesejo aaden netorijo nana kaari ko boyi woni netori temben senni kaari ko boyi naɓiti Abou Jahal ɗum noon ɗum ko toɓɓere ɗimmere nden ɗum ɗo fab ko addanomo ɗum ko jawle ko o mari e ɓiɓɓe ko jogi e laamu ngo laami ɗum wonti haba an mansura Allah subahana taala wi inna fir'aun wa hamana wa junudahuma kanu khati'in ɓe falji lamɓe buyi hande hino waɗa ko faala ɓay hiɓe mari arme hiɓe mari armu anda ɗum luttata fir'auna rewiɗo numurude rewiɗo
Hitler rewiɗo degol en rewiɗe lenini en rewiɗo ɓe sikki ɓe huɓidoto aduna maw cuccungue en ɗum fab e armuji mum wontino haba mansoura wonino pilli pilli mere fus rien absolument ɓe réglaɗo ɗo hay fus ko mala ɗo wo ko wonɗo e ley waado l'islam ngon o ɗuwigo o gollitiri ko wiya kon o ƴetti deftere Allah nden o iwtiri ɓaawo nelaɗo haray o ɗo haray o fokkitani moƴƴere aduna e lakara yo Allah waɗu e ɓe nam musidɓe julɓe tedduɓe si ɗum yawti tataɓum ɗum no jeeya e ko tireten ɗo en andi wonde innetake fulɓe Fuuta ɓen ko inneta kon masalan yaafo ɗon fulɓe Fuuta ɓen wi'etake banni suudu ndun sumuno kono no wi'e banni ndaygu wanno Hamza kala jannguɗo sira walla siratu sahaba sira sahaba ɓen kadi mo andi kon boni Hamza wona paykun wonno Makka no andi kon boni Hamza darde ngari doole cuucar reedu wawde hare andude ko fewndi ko ha e makko kanko e ben nelaɗo ɓe hawtani hen koye be goto e fof ko Abdoul Moutalib on ɓe maɓɓe Hamza ko bandiraɓe rewɓe jogui en andi ɗo haray no jeeya leeso mo tireten ɗon on haray yen andu ko fulɓe Fuuta ɓen innata wonde pullo wi'i wo ko bukkol bandoru juuti wo sa ɓuccika hoore mum Muusa e ndugoy o yi oɗo mo ari jasingol hoore makko wata uytude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni sabu Hamza hande naati l'islam hande yimɓe Makka mugama no woodi ɗo piiji buy ko wanno ɓaynanama Hamza naati l'islam no jeeya eggunoɓe yeehi Éthiopie ɓen ɓe wino hooten min nani Hamza tuuɓi ɓe sikki awa lorra kan lanni hakke ko Hamza anda wona paykon wona Petit Mamadi so yo waɗay ndaare ko waɗi Abou Jahal bukkol bandor no juuti kono si ɓuccama Muusay ko honɗum ɗum hollata en musidɓe julɓe tedduɓe hande hiɗen ɗo ka jokkere nan fi kamen ɗo wattanen hakkil teddinen tagore Allah nden teddinen jama on teddodiren hakkudeji men Pullo Fuuta wi ko hawtuɗo ko welduɓe weldi o ko hawtuɓe ɓen sendata yimɓe hawtuɓe ta lombo hakkude maɓɓe si a wowlay hen wowlu ko moƴƴi ko ƴurniɗo Abou Jahali waɗugol ɗum ko sikkugol a waɗa nelaɗo ko faala o kono yi Hamza nde nani ɗum ɗo suddi ɗon wowlani o vraiment o heeɓi ko metti tawi ƴiƴan ɗan ari ƴiƴan siɗɗo yagal ngal ko ɗum si fulɓe ɓe wi bukkol bandoru no juuti kono mo ɓucci Muusa ka hoore mum ga awa ko hollugol ma haray siɓɓe ko no wayi waade fop haray si tawi goɗɗo waɗanima tun mettete Pullo Fuuta wi wondema si tawi woni sete yennama kala rondiɗo cawlum yeƴƴitoto haray ko yen rento e aybingol leƴƴi kala aybinɗo leñol men ngol metta hen hay mo aybini fulɓe ɓen fop metta hen naafi noon so onni o serkitoyni ko fulɓe Fuuta Jalloɓe Pullo Fuuta eɗa andi mettete hay si tawi noon o wujju ko ɓooya piyeede o hoyne kanko haray kono si tawi tulle ñolngol memama fulɓe Fuuta on tigi ni ko wuyɓe ko ni mettete ɗum noon awa en yii ɗo no jeeya e toɓɓere tataɓere ɓay en ñoggay woni ko waweten tide so daari ɗo toɓɓe haray buyno ñootodiri ɗo comme ko wiɗen koni en yii wonde goɗɗo waɗay hunde o sikka o bonnay woni tande moƴƴinay woni so anduno ɗum ɗo wonay saabu tuubugol Hamza Abou Jahalin o artano waɗa nelaɗo ko waɗi ɓe kon ɗo kono laawike
won toɓɓere tataɓere nayi toɓɓere nayaɓere nde musidɓe julɓe tedduɓe kaw wiɗo ka hitande jeegaɓere Hamza naati l'islam en famay ɗo rabbu samawati wal arde on ko kanko jogi piiji ɗin foppu ko jungo Allah woni naam ko ɗum si Allah subhanahu wa taala wi fa subhana allazi biyadihi malakutu kulli shay kanko jeyi fop ndaare Aboubacry Siddiq en tawayɗo ko atiɗum natude l'islam ko nene Khadija e Ali ibn Abi Talib e Zeydi ibn al Harisa ɓeɗo tato ɓeɗo kaka suudu nelaɗo wonno ko ɓey gure maɓɓe heddiɓe ɓen fop Aboubacry no attiɓe nadde l'islam si feƴƴi suudu nelaɗo ndun ɗo sonna maɓɓe e Ali moɓe wonno e ne'ude e Zeydi moɓe ne'i ka suudu maɓɓe ɗon ko Aboubacry atti nadde e fof ko ɓe Qurayciyankoɓe men ɓe hawta fami Hamza bappa maɓɓe halal natude woka hitande jeegaɓere ɗum ɗo no holla en ko Allah subhanahu wa taala enta fa subhana allazi biyadihi malakutu kulli shay Allahu akbar kanko jogi fof wona yiɗi heɓi ko heɓi jaɓi ka diina komo hoddirani peewal woɓɓe ni fewugol no ani ɗum o ƴawnugol puccu e ɗaggal kala ko wolanɗa ɓe aya qur'ana kala hadisi mo waɗa addude e makuji nelaɗo ɓe ŋañoto ka hoƴƴude ɓe inna kono noon e yurmi wallahi allazi la ilaha illa huwa Imam Malik o daroto Madina ka julide nelaɗo ka yaasi ɗon o wiya iza sahha al hadis fa huwa mazhabi min si hadisi selli ko ɗum mi jokki si hadisi selli ko ɗum mi jokki Imam Malik rahimahullah gayi diina ko Imam Zuhri jannimo naam ɗum noon Imam Zuhri o wasiyoto no kala mo jangata e jungo mum o inna yo taw ko jogitiɗo sunna an yakuna mutamassikan bis sunna ɗum noon musidɓe julɓe tedduɓe sen daari ɗo en taway hunde nden hari Aboubacry en naatino Ousmane bun Affan en Banu Umayya ɓen naatino l'islam Talha bun Ubaydillah en Zeydi ibnul Harisa en oɗo honno omo Saad bun Abi Waqqas en ɓe fof naatino l'islam neɓi e fof no potiti nelaɗo seeɗa kaddu naɓe suudu no bappira e maɓɓe ɓen hino ɗo hari jaɓale hay bappa maɓɓe Abbas moɓe ɓurno weldude ko natata l'islam fayda ko ñande makka uddita hay si tawi hari ɓe jaɓi l'islam on kamɓe ko atti makka udditede seeɗa kono ndaare fari neeɓi makka ko uddita ko hitande 6 hari nelaɗo nelama wari duuɓi 20 hari koɓe kamɓe ɗiɗo koɓe yirdeɓe goɗɗo ñande go landino Abbas an e Muhammad ko hombo hecci ayyukuma akbar a Muhammadun a anta am Muhammadun ari mo faala sabotude Abbas wi huwa akbaru minni walakinni wulidtu qablahu bi sanatayni ko kanko ɓuri lam mawnude kono ko min attamo jibinede duuɓi 2 ko faalano ko yowi ko kanko ɓuri mawnude nelaɗo anda ko hari ko Abbas woni yewtidude na musidɓe julɓe tedduɓe haray tigi tigi on en yii en tawi hunde koye jungo Allah woni ka Allah wi nelaɗo innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin a wawa fewnude mo faalaɗa am Muhammad ko Allah fewnata mo hoddirani peewal ko kanko andi kadi ko homɓe woni fewɓe ko homɓe handi e mum kadi Allah suratu Qasas aya 56 la tahdi man ahbabta nokku ko Allah wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim
ida fewna lawol pewal kono dum don konte ko hidayatul irshad do ko sakka kasasga dum to mom sakiti jangude do ko shura woni ka surode ton wiete hidayatul irshad bi mana pewal hollugol ma kon dum woni pewal ko dum nelaado wawi hollugol ma kon dum woni pewal amma fewnugol ma reɓɓerne ma nden jokka pewal ɗum koye junngo Allah woni ko ɗum woni to e suratu kasas to ɗum koyinte ko hidayatu tawfiq qur'ana boɓɓodirta o innata nelaɗo a wawa fewde mo falɗa o yilto inna an yiɗa fewna faade lawol pewal la ko aray am woni famali a sendindiral koyinte hidayatu tawfiq e hidayatu al irshad tindingol ma pewal e waɗugol pewal ka ɓernde ma wona gotum waɗugol pewal ka ɓernde ma koye junngo Allah woni tindingol ma kon woni pewal ɗum ɗon nelaɗo ko ɗum tindinen ko ɗum deftere qur'ana nden tindinta en sunna maɓɓe on ha joni ko ɗum jokkino tindinayi na musidɓe julɓe tedduɓe haray en andi hunde ɗen kono Allah yewtiren e suratu yasin noon koye jungo makko woni fab piiji ɗin fab ala malakutu kulli shay kanko jeyi fab sina ɗum harayno Hamza o tuubino Abbas mo tawno no welde nelaɗo ko bappa weldiɗɗo kadi ko ɓe fewroɓe fayda yirde en andi ɓamɓe men ɓe ɓeynayi ko gire tati hawtata taw wona yirde oɗo ko duuɓi ɗiɗi pette atora jibinede nelaɗo Abbas ko kañum ne'i Ja'far bun Abi Talib nelaɗo ne'i Ali ɓe halduno ɓe uytan ɓe jangino ɗum ɓe uytan oy nelaɗo make uytanen kotoma ɓe gure nde nde ɗuuɗi ɓe yahi nelaɓe haalani bappa ma nelaɗo ƴetti Ali Abbas ƴettani koto mum Ja'far musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗo no holla en Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tun woni ɗo ko kanko tun kadi wonta ɗo ko kanko tun no wiiri en noon wondema kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram eɗen andi suratu arrahman no arton tabaraka smu rabbika ɗon ko zil jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ɗon ko zul jalal wodi ko addi ɗum musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗum woni toɓɓere nayaɓere nden jowaɓere nden haray no holla en ka o wi wondema tampere nden uytino ko ɓe tampinayno nelaɗo kon ɓay Hamza naati ka l'islam ɗum ɗo no holla en yimɓe hawtuɓe jeyduɓe si ɓe tamodirali si ɓe tamodiri ko polgal tun ɓe heɓata pullo Fuuta wi are jogodiren ala mo hendu naɓata ndaare ɓay Hamza tuubi ɓe uytuno ko ɗum o wiɗo ɓe uyti lorrugol nelaɗo ngol goɗɗum ɗum ɓe tawi he ɗum ɗon joni marsata ɗum ɗo ko janginten ko wongol hunde wotere tamodirgol wallidirgol yurmodirgol bakodirgol anden jungo woto kellata hondu woturu hoccata kange caccaro gotal weladande aren jogodiren ala mo hendu naɓata neɗɗo goto rekke oɗo tuubi ka famille nelaɗo ɓe uyti lorra kam en tawi neɗɗo no jeeya e ko wonata ha o yawe yimɓe leñol angal tamodiral angal naɓidal angal jogodirgol angal wallidirgol angal yiɗidirgol bonnidirgol haajuji kono si tawi mo kala ko wigol mi hollete na nokku ngo toon tenuɗen kara he haray ngol ɗon leñol ngol gaynale haray ngol naati e mbawa aka mi nanno leader jo men mo anduɗen on leader jo men mo anduɗen on himo haala
goɗɗo wi'i ɗaɓɓowo laamu wano makko wi'i wondema ndangu ɓirata kono no hibba mana mi heɓata kono mi bonnay haaju tañƴinana ɗon mi etoto no bonira ara kankadi o heɓali ndangu ɓirata kono no hibba o jaabi o wiyara ɗen torodiri ɓayiɗen andi ndangu ɓirata ɓay ndangu no andi ɓirata wota ndangu hibbu ko ɓirako eyi ɓay tun ndangu no andi ɓirata moodi wota o hibbu ko ɓirako ko ɗum yiiɗen ɗo ɗum ɗo no jangina en wallidirgol yurmodirgol teddodirgol ta en accu hay goto wona ka sera ɓa hoggo ta en accu hay goto wona ka ɓa hoggo eto ɗen ɗi foppu ɗi jaajoɗi wona ka nder hoggo nden si kulliwu boyto araniɗi ton en waway dartade haray ko ɗo wonɗen e darade musidɓe julɓe tedduɓe o sira o darsuji ko jangeten e o sira fi nelaɗo sallllahu alah wa sallama vraiment haray no wondi e naforiji hewɗi ɗole en ñogguɗo en waɗi toɓɓe joyi en arta e majje fiita en yejjutu inchallah toɓɓere aranere nden nelaɗo lorrama makka en tawi dina kan heɓorta ni tun a tabitata e makka ni tun andi wongol julɗo satta ay wurugol e ka dinama e mum ara ka boniral ma ko ɗum woni probléme o ko ɗon satti ɗimmitel muɗum en taw abou jahalin o ko aden yawitiɗo haaju aden tembesejo aden naɓitiɗo yawitiɗo haaju tembesejo naɓitiɗo yawitiɗo haaju tembesejo naɓitiɗo fii mo mari laamu fii mo mari becce fii mo mari ɓiɓɓe fii mo mari jawdi makka ɗiɗo fof mo jogii tati wiɗen bukkol bandoru ko juuti fof sa ɓucci muusay hawtuɓe seɗɗo sa waɗi goɗɗo e seɗɗo makko welatamo mettaymo ko yetteɗa fof koɓe ayri wo rento e waɗugol goɗɗo e seɗɗo makko si a wolata ko moƴƴi hakkude maɓɓe ta wolu ko boni ta wadduɓe ɗum woni tataɓere nde nayi e leeso motireten ɗo en taw ka diina moodi ko junngo Allah subahana taala woni wona wigol kaari komin siɓɓe walla meɗen ɓattodiri leñol walla ɗum sina ɗum Hamza haray no tuubino Aboubacry en yi nelaɗo nela tun tuubi no wiruɗen ɗo ni Abdourahmane bun Awf en Talha bun Ubaydillah en e woɓɓe goo toɓɓere jowaɓere nden wiɗen wondema sabu uytugol ɓe lorrugol nelaɗo nde Hamza tuubi ɗum ɗo no holla en yimɓe siɓɓe taɓe woɗɗodir yoɓe bakkodir yoɓe wallidir yoɓe muññodir ko ɗum okkata ɓe doole eyyi ko ɗum okkata ɓe doole ɗum noon haray ko ɗo wonnen e darade hande kadi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh en yafoto haray ko juuti kon haray e sahaji aroji ɗin kadi e darsu goɗɗo aroyowo kadi ko sira wonnen e janngude sira no waywa baharu kono yaaruɗa wo yiiɗa ko weeli ko nelaɗo wona yewtede fi mum gurdam maɓɓe eno ɓe wuriri sira qur'an hadis sira ɗi tati julɗo yo eto e janga e majji o heɓa e majji jangande molanade moole lowre molanade remade e mum qur'an sunna bimana hadis sira nelaɗon bimana gurdam nelaɗo ɓe wuri noon jikkuji maɓɓe ɗi hare assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran lakum wa jazakumullahu khayra